dadap asal ndakil sing dengau ung timpal. Dani rago malon don ane kaukna kali ane. Kulo rago kesendangkel deh. Kang kaben ane ijo alih beno. Nyak ya kaukna sing adun. Aduh, kene nyantep pemuda-pemuda, wih, aib, wih, mau rerot bodi bencingah, nih maro yo, wih, aduh makejang mau udang bersih putih, baju putih saput kuning, wih, kaman bersih, jano daki, aduh, yan subuh. Tenaga muda, apa aja muda aja luung, lebih kreatif, lebih produktif, apa gaya ngal praga. Oh, makejang nyantep. Nah, nih maro cek acung jempol pan kini semangatnya bergelora maro cek ngal praga gaya. Apa muda luung? Jempol tenaga muda. Kelapa muda isin es dan tuh. Jagung muda tamus dan enak. Jana muda jana. Ijo ya lakon. Ne mau gerana. Yang mone jani. Muda-muda pemekejang pada syarat. Nah, hati-hati nyen cai. Sangkal cangurin cai do ampah. Tadi tume. Sinawa rahasia, sudah diudak. Ingat ngasal bot teka dini. Ingat nunasi copang selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada apa? Maro cang mentas dini duen. Lo orang ujak. Aduh, kene lega. Maro, man. Cang mentas dini duen. Ada udang. Ada dang. Bisa ngerti. Mumpung sungi sanadongnya. Udang hilang. Udang hilang. Dini gue. Udang hilang. Hilang. Saya tepuk. Ada, kita mau senang hilang. Kini buat lemu. Kena jangan jalan alin ajak dulu. Kan pasti mau hilang. Tulung alin bareng. Ngerti ngomong. Joy. Udah jatuh. Aduh. Udah jatuh, udah mati sama. Aduh, meme ratu. Meme. Aduh. Me batis si kedas udang janut. Tawang jang udang. Lemo. Cicak. Nih, aduh. Nunggu nakin batis si unyang ini. Kengken itu yang salung nih. Bos segar duen. Terus cek batis ya nggak sih orang cang lah udang nih borin. Nah ya bertawang. Lu mau cilen kelatang marong melinar man. Pemuda-pemuda deken tonen ke Ada cawari no berapa muda tunun jagenit ini no apa sih no. Jak putih-putih. Wah. Yang sing pijon kokok nih. Akurat ya dane. Kurat ada ane. Murah. Kene mesti sinawang masalah ubat. Wah,
tulis tangkil paling Gusti dengan ada. Lengklon cisengkan tangkel kita kan cine. Awak. Di tiang ngerah kalian ruwe Kemudian ale kalian. Ya. Jika kemudian sekalian. Ngerah surat keterangan. Jangan malu. Keterangan apa le cine orang lane? Ya. Keterangan apa? Kenten masin mangken ten anu SD pendidikan dasar 9 tahun. Oh. Kampung ngeten rerah tiang gak kalian ngeten. Jika ben sekolah. Mana ngelah jenazah sih ki. Ijazah. Tapi Bidang ada subuh masuk. Oh. kelas 4. Boleh kelas 4 lumun. Petang tiban sih masuk. Ngir tang tiban. Kelas udah subuh. 4 loh. Sing kelas 1 tang tiban. Tang tiban kelas 1 duan tang tiban. Ini pagah miaso rodo di kelas 1. Nah, men ngide surat keterangan kan buat sia. Kenten Pak Klian ngide tulung bos nge Pak Klian. Kemudian dia surat keterangan isin tulis. Isin nang tampal. Setempel. Nika ampun sin tanda tangan aja atekan nang kena. Banget sih. Anggo kena masuk. Sing lah adi anu dak kenten dia. Benar bertemu yang muni wayah benar. Sing anu panglah jenazah ndak yang kan itu. Ijazah. Begitu banget kan liane. Iya, ampun isin tanda tangan ya ada nah ya kenten ampun. Lengak kesik orang. Iya, masuk di tiang limo kan bapak sekolah. Pak kepala sekolah. Oh begitu. Itu yang dia surat niki sampun komplit dan lengkap kenten itu ya. Sekolah cita. Bukan di sekolah kengken bertemu nih wajah. Tapi masuk semang masuk masuk kelas. Nggih tiba dia jenik-jenik ya sampe. Oh lega. Liu jadi bau nyajak tiang menjagor sando bani. Main ci bani main menjagor ngajak cang. Dok ketau nae kenten kalem je nanda nak kita tiang dan bani. Tenan saco jagor lagu kenten. Sekolah kan nyali negak ampun rapi kenten. Woi, itu sebang sih. Nggih, dalam tiang masa bang jenik yo gopo kenten. Mengenten. Bless ro Bu Guru. Bu Guru aja nih. Selamat pagi anak-anak. Kenten suat ya. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak itu artinya liu. Iya ibu-ibu tuh mesti ibu-ibu liu. Ibu-ibu ukut. Selamat pagi Bu Guru. Ukut. Selamat pagi Bu Guru ukut. Nah, ibu guru untuk kan. Kenten namun sekarang pelajaran apa? Kenten suat kenten. Sekarang pelajaran romatik. Romatik. Penting cici sing masuk nih. Dia cing rencang ben. Bawang sampun Gusti kau kan benar. Pun urin tiang. Benar. Romatik. Nambah matematik. Yang rematik nak sakit tulang. Tulang benar rematik. Nika matematik. Nggih mendaging tik entek kanggo tiang ampun itu. Ya. Baik. Sekarang pelajaran matematik. Sekarang jumlahkan ya kenten. Nulis ibu guru. Seret. 2 tambah 3 berapa? Kenten ibu guru. Kenten tiang 5 tiang. Dah lebihan kena soalnya Bu. Kenten. Jumlah 6. Suat kena bener dia. Mumpung ngenten samping timpal dia mau takon. Pekak. Woi, ada suara cak ladan ngenten. Kakak tapi kakak. Benci orang. Jauh orang pekak. Panas pasang dia. Begitu dari cumuran mau pekak kencang ngenten dia. Kedak pasang cal lapor teh ke betalo yang burun ci. Pangal tuwa cara jang. Maaf Kak, kadang begitu lah nasa. Mumpung kadang ngejar samping dia orang dia buka. Nah boleh kadang memang itu buka kencang, dam gitu cek. Yang pengen tiang Jawa tuh. Kan Bu Guru. Nggih. Siapa nih? Ya, aku dah jumlahnya po. Aduh. Weh, wak kopo wayah sama bapak Bu Guru. Ibu guru mah bapak kan dia.
jak bingung. Begitu kekian buat dia. Kangen. 2 tambah 3, 5 Bu Guru kendan. Oh kendan jak ya mentul. Betul. Benar kendan. Betul. Betul. Oh. Bingung jauh usah jadi ini yang Gua begitu betul. Mali je bos. 3 tambah 3 berapa kendan mali? Oh. Kendan yang 5 dia. Ada lebih kena so jumlahnya Bu. Kendan dia. Suat kendan dia. Nah, bapak pemorong kendan Bu Guru. 6 kendan dia. 6. Ya, bagus. Kenyam Bu Guru. Guru kenyam. Ya, bagus. Kendan Begitu. Aduh, yang berpikir Ibu Guru terus kenyam serago pasti Bu Guru jatuh cinta. Lengah. Bu Guru Guru ada nek guru jatuh cinta kan murid sebenarnya. berpikir keras ya. Oh. Dia rago ngantian jak Bu Guru kepidane prai murid. Begitu. Embang ngandan. Yen cik Nggih, malih je bosne. Malih tiang urino. Nggih. Don lebih akin asau. Ben mbak hitung 7 tambah 7 berapa? 7. Patuh dicong alih jani atuh. Dicong alih jani anu ini. Pusing yang berpikir. Aduh, yang bang. Ya, kita nih. Ingat yang peka untung atau peka kaji aja peka dia. Begitu kekian buat dia. Anu. Sepenuhnya cili man dia. Penek dia 5 aja saja hitung kang. Aku dah apa? Nenek lantang geni mana? 7 tambah 7 aku dah apa? Tadi ban hijau. Tadi keco jawab nih. Pekak takon dia. Tadi sing megawe kebanyakan Kak. Apa? Net 7 Bang Beno pun nyaman 7. Sing tadi ban hijau. Ada. Badan romantis kan orang gitu. Tuh pemandangan rematik. June. Subuh sakit tua, tuh ada sakit Oh, tulang. kentan. Oh, 7 tambah 7 14. Kak udah tuh 14. 14. So 2 lupa 56 itu. Oh, iya. So 2 ini cuma ben anu. Oh, kentan. Oh. Yang hijau 5 amone itu. Malah coba saya nulis yang oreno. Oh. Begitu kekian buat Nulis yang oreno. Ya sekarang tiru ya anak-anak tulis di papan, nulis ibu di papan. Apa nggak tiang milu nulis dan kenal kan lali di tiang tulis masuk petang di Bandung ngejar 5 nanti anak pi apa ngedan kene Bu Guru kentan malih ke belakang terus malih ke muka kentan ke dindang apa nampak sih dia yang sedang nulis ya kan kenal kita jemaah 5 nanti aja isi 5 jika isi nggih miet dukun Bu Guru mi mana mi bon Bu Guru amat mi kan anu ramai yo gurun. anu gizi 5 ya nelengkong naik turun alasar lengkong naik nah turun naik aduh yang tahan dan Bu Guru Kekian sini. keken po sakit po aduh suatu atau Bu Guru yang tahan iki Bu Guru Kekian nih. nak keken po kuluk kamrong dia Sing abang dulu kamrong sekolah nih. nggak dia beli kuluk jangan di kantong kan itu yang lumeh ya bilang aduh apa ramai orang itu Orang ini. Lan. utang tiang Untuk nih teh. Cipang naweng nih. Gelah nak subot di Sarendajo jani. Subot gelah di Sarendangin. Iya aji mau pika bos ning. Cening uling jani. Lakar ngentos tinggi haji riwekas kebetulan subot lah madan murah bego. Siro mungkin Ye, matur. Pangeran Agung bagus murah bego. Balik Pangeran Agung bagus murah bego. Pangeran Agung bagus murah bego mungkin sampun ring gedong baler tiang mana nentan iwang antuk tiang anu makin mana becik antuk tiang ring gedong baler tiang Pangeran Itu sing cidading urah. Sing cidading nge keto kan nge mana len yang keto mencari itu. Legis di kau aja menageng minyak Iya nanti haji mau bawa kencang ning ngalang soma no. Oh cening lah kalau ngentos tinggi haji yang sing Jawa Merabi
Sing dewa tadi ngentos ini haji Itu akeh sampun mulai rabi. Coba lu musuh kok. sing yang lapanan kejang mencang bekong Kan dari mana alek tayar alek. Yang kentan niki siro mungkin niki semeton yang pada kentan ajan bajang-bajang ini sing kawan jang bol cacat. Nggih, dadi. Mantap. Cocok. Pan entan mau becek. apa orang idadap Ledoh ya. apa orang idadap Nah, itu nak kowe duit. Kita mungkin di kuping ya. eh Kok gede kan gede. Yan lemo pongol lupa dari bansia jeksi mempetau nak dingang nak menyena apa benar orang idadap kengken benar yo dingang menyena yo malu Kon bongol. cara cai yo Kilo mau orang sang kuping. Kilo mau apa nih kau dane pengairan cing milu nak aji sing dikasih apa ceng bu. Masih dengar sih. Sing yo sing. Iya. Padahal kita isi orang apa kencang. Coba kan. Ya tak kendan nanti kan. Kita aja cang. Kemilan ingat sih melalui aja dini tuan kangin menik kangin di bumi kuna negara itu bajang-bajangnya kelokta jegek-jegek Aduh sami. wih itu ada kone tukat anemadan tukat lake ngende kaya ditu Nge. jak mekejang jegek-jegek Jak putih. putih Yang sabun riko Bener. goreng dukat lakau. oh Mangkin wentan akau. kengken Jak rarah orang negro sekat pulang mereka banyak putih. Sing yo sing ya kan anak panji sih yang benar Mangkene serau. Kemudian Sing agung kan yen. Nggih. Kan tidak urang. Tan, Cang dah cie. kan kurung yang Dolalan jalanan. pandonan itu yang kiring itu pandonan akil. Sayu, benyang, yang sayu iringan mereka kan buka hati deh. Sayo mi, jen subo teh ambiang-biangin awan. Jadi biasa mana sih buka hati, memang sok petang bisa penmolas yang aja buka hati. Pas bos yang tak ada kesenjang yang kemunannya bang Fredri. Oh, nah, ada nge. Yang dan makin asuhan, yang mesti ayu. Jadi yang saja cekok petang, yang mamaman Riki mesti ayu, yang manis pun gitu. Mesti ayu dan masih ram. Dan bibi dongnya sedih. Becek saat rasanya nge. Yang masih sing kita mulai, yang kita dibuka deh. Bakal ini ayu. Bang yang, nah ampun bosan yang Riko, Reni Waragan, ampun bosan maka kami. Dan ya Bob yang mesti ayu. Kalau bekerja rabuannya rumah ini, ampun kami. Adi ayu jaga sekadi bulan. Naden kumiring kalawan. Adi ayu jaga sekadi Len kumiring kalawan. Ayu Tuh. Yo, benar ayu riris. Ati dia mongkek. Sing mau takon kemong. Udah misi metimpo, bangun yu. Ayu mesti menyamong ngajak yang. Ingat lane Pak, kayak barang-barang. Kadang ayu aja yang penuh melalu. Eling duk alit dumun sapun api. Becek ke dumun mangkin mang do patah. Segati mangkin tengatan dumun sarang mangkin mang do patah. Itu. Ngen yu. Ini.
Di. Dos. Hei, Tidak geng nawagan tiang Ratu Dua Agung Putra. Dadas namanya sekali mangkin. Palungo coko dewa. Rawan lungo meriki. Napi jadi arso mesirang Ratu Dua Agung. Sing, udiang kaya. Iya Aji mau pikir bawas kan yang. Ning, cening ke ngentos lingi Aji. Sesubani Aji sedo, cening ngisi gumi. Ngale someh kedua yang. Wadah enten. Kalau ngale someh do wak-wak pang jegek. Sing dadi buto, bongol, peceng, perot sing dadi Cacat dan kelugro Dadi. sepun api antuk kelajak ngisi gumi. Sing dah. Inge. Napi nyasane mangkin sampun oleh palungo coko dewa. Ba. Reng dijar abi duene sanecen cawan. Api yo. Api. Nek siro nih nikah. Kang. Ye. Dadas sekali anak kalek. Ayo. Amana Gusti Ayu sanya. Ayo. Inge sepun api antuk. Gusti Hayu. Oleh jang taler. Mana presiden agingin pengarsan. Inge. Inge. Engken yu. Inge sepun api. Dan isun kene yang ngajak yu nak menyamong yang kalau jani yang di Sarendaja adane jani ayo aja yang di Sarendaja bareng-bareng ke ngisi gumi kengken jeban yu pokoknya yu yang subanya kan yang di pidan yang suba ya kurang aja yang di Sampun ngercep. Sampun ngercep alo-alo malih pidan ngamal jaga teh mando enten mah sepun api lah laris. Oh Ini Miring, alon-alon sambung. mawacana mangdane titiang Ratu Dua Agung. ayo kalau juang yang Nah, gitu Nih, ajak yang nganten gitu. ya kalau Begitu landasan ngajak yang ngisi gumi berpidan lapana. Ngamal jagat, oh, Cuma landas kita ngelapana berpidan sem pana ayu ngisi gumi. Amal jagat. mana mesti kayonin Gusti Ayu. Jeung sareng durung napi jeung nganteng lapian nak ngawak-ngawak. Kayonin Gusti Ayu, matur. Hayun kengken. Ratu Dua Agung Putra. Ampura yang sikian tikian. Sampunan pisan palungo coko dewa. Mau cana sapunika ring sikian tikian. Gitu. Titiang puniki kanton alet durung wenten yuki manah titiang pacang ruruh anak lanang napi malih pacang ngelarang sane mewasta grasa asrama punika sampunan pisan Ratu Dua Agung. Masa jeni Ulah-ulah ngereng kayun sekali sabuk kekentan ulah-ulah. Sapun api antuk Eh. kalau becik. Meseton nya dipuri kadan yu. Sing patuh sing cari karang Kan kepatian. patah. Yang dipuri apa tak yu ada. Teh ya panas pesu. Teh ya dingin pesu. Dingin. Celak itu nasi pesu do. Apa kadan yu? Ayang sombong dikayonin Gusti Ayu yang kenten nak lanang rabi Serba otomatis. ayang sombong dan uning sapunapi kuenten nak kasujakten Ih, patut pisan Ratu Dua Agung Putra titiang sampun uning Yukti palungo coko dewa ibu Hinarto Brano sakema titiang nenten jauh lapring Arto Brano punika cuta titiang nenten miringan Ratu Dua Agung. Oh nak kan miring Gusti Ayu titiang ah Sigo kajak jang Cek milu-milu tuan. milu kan tadi sing milu adi Ini kajak jangan den. Kaden ni adik kajak jangan den. Adik terrepot san sigo. iyan titiang nak nganten lungo coko dewa kayun Sing gati. Gati begitu aku gugus kencang. Ngawak-ngawak. ngawak Si, jauh sana. ngatur kan bagong Yan mongkek nyakin beli jag robah anu apa umah nyang robah asang. yang nasang jang dijak ulas Iya, mongkek gen beli balai metingkat ket sangang asang. Kita masuk beli luong ne. yang jangnya masama ngajak Tahu sangat asang. mun bataran kan dijam lingian asang sangah Ambetar yang guru. Ah? Jak kosen di samping malu. aduh betara kos cara belia Mak bener nak kos jadi betaro kos malu. Gen balai metingkat selikur. Mongkek pula semua gantung doh. Ini Bo, yang pulas pengantung semati, Cang. sing ada pengantung itu mangkian tadi mangkian. Jajang sengnya. Aduh. Sengnya, Aduh. Mana jenangnya jelek, nih. Biar jelek tariknya kuat. Aduh. Aku akan sengnya.
gajom. Aduh. Bos bongan dah dina bajang kene. Yang kan nyanggel mau gitu. Nah yang singnya kene idadam nih, ada bisa dilanying. Aduh. Ulah yo. Aduh, sonen ada apa bu aduh. Ikan kena ha. Beli saja. Nih nyaman. Beli idadap sih ngang wang lo. Nah beli nak lacur. Apa yang orang beli suke? Beluh sing dot kena suke beli lacur. Dia nak ngeleng. Balai beli sing lah. Pon beli sing lah yang lohnya ajak beli. Tu balik sing lari je pula sejak betian payung nganten. Rumah ada yo. Dia nak ngeleng sangat meyeh jet si kading ngeleng. Ngelemu. Jantak Rumah bagus mama. lah. Oh, rumah lah. Ngelah. Mas. Rumah mau tingkat dulu. Oh. Aeng, lu tingkat rumah ipun ke cap si Ayu. Man, tingkat rumah ni si dua apa beli? Rumah tabuan. Beten tu, Rumah nyawan. si beten. Rumah semua. Engken. Biar cing lah rumah bertingkat, biar ki sugih, biar cingkat yang sen. Aduh. Aduh, agat lu singnya. Yang cangnya ini kan. Ianya juang yo. Ye. Ini lu mau. Bongah cang sen kobar dia cuci. Oh boy. Nah, yo. Si Gom bisa nak matur ken Yadi. Yen Yadi nya kencang ni ajak cang ke puri. Oh, sarang. Nyainin gaya nang cang rumah di samping puri itu. Oh, sarang. Benar. Jagi barang ke puri. Orangnya nya nanti Ah, ada ya. mak itu nah. Iya. Jani ayu diolas yuk. Yang Matur Gusti Ayu. Nasi Pantun jong, titiang ngenurian titiang angken Gusti Ayu sapun api pikayon nek. Diolas yuk. Ya, ampun. Sampun mikire kayun. Ratu dua gong puter. Ya diason peng 3 peng 4 palungo coko dew. Pacangar sayang sikian titiang. Apisan titiang nenten ngiringan, anas titiang nenten ngiring ratu dua gong. Ngiring. Kuning seterus seternya. Dan ngiring. Pokoknya tidak mau. Singnya. Singnya. Wih panas Eh. pasan. Somong sana. Kengken nih. Nak lo kengken sejatanya ini. Pun halus yang sampul. Ajen ini jangan ngira kau. Kadang si ajen kelah. Oh, pang kengken malih. Bani ngorang sengnya, ben cepok ngorang sengnya. Cutek titiang nenten ngiringan. Dan kayon. Tapi yen palungo coko dew. Bi. Ini nang kone bakat nemen. Kadong demen bakal nyanyi lagu. Lan mulai lan bi. Lanjut jorat. Yuk. Kalian Bubuk gua mesti. Bibi. Hai. Ye, main aja yang main. Main aja yang main. Meriki. Main ya. Lengah nenek. Ye, lengah orang sih. Yang jok-jok nah. Ayo kita kawin ya. Ye. Kawin. Iya. Banyak nih tahu. Yang jangan. Kita ge ngawaga titiang jero. Sampun kayun. Ledang. Jero nen nulungin sikian titiang. Tuaning titiang kok parikoso ning anak lanang pun itu jero. Yang jok titiang kena aniko jero. Ulung tiang jero. Rade sapunika inarang titiang pacang matur. Ledang jantosang titiang nyati pacang matur. Om Santi. Om Swastiastu. Wastu. Om. Atur nyok tap. Ken masuk hari Minggu kene sampun. Kaya ke karo misi bok aeng ke cara. Ape sing misi bok nak anggap cang nu iban cang mau bok lantang. Kom kan. Penting bok kena bagus. Biar jelek asal gaya. Wah,
Swastiastu. Atuh. Pak kemudian. Ya. Inggih. Kedageng nawagang titiang Jirona lanang meraga bagus kali mau dikawul. Bagus ya, Ngang. Ini. Iyan darahan ring busana mina putrani desang mawang rap. Ye mura putran sang nata ratu, Jang. Inggih. Sire mungwing parapu. Arab. Ada. Pesengane Seng. Sing nawang ngomong halus iki. oh gitu. Hei! Siapa yang nama? Batal. Woi, ini lebihan. Bernyoben. Adik itu namanya siapa? What is your name? Apa rada? Ada siapa nama Anda? Siapa namamu, Datos? What is your name? Jawabnya kan, my name is Anu. Oh, Menem es anu. ada. Ada nih. Adan cange. Busaan orang gitu sing duung. Adan cange ni pidana apa ni jani. Ye, sang liung lah adan. Iyan sane dumun, Ni pidan mu kejang orang ora bego. sane mangken, Jani liu lantang. sire, Pangeran. Agung. Bagus. Murah. Bego. Tumplu. Nesi duri adan lemon. Ih, Iya, kan jelema. Sing ngerti? Sing Pangeran, Agung, Bagus, Murah, Bego, Tumplu. aduh. kantonano, Oh, ano, Pradesa punika benyang pungkur jantan pajangan ros lingenak lingsir ngamel caka. oh. Kalau punika patut kedampingin nantuk Prameswari. Juang jang. Juang jang. Sakewanten ratu labung gede. Rika kalau ngerarah rabi, boyo mangde mendasar pada seneng, pada tresna, pada harus dan kadi pemargin bene wau. Mari kose meleganang, merengkunung enten patut sapunika. Mene kene luung. Uning didang sampun kali wau mangde pada harus pada tresna. Tan pirang. Oh, pang keto diolas nah. Pang pada harusnya yo kencang. Jani si dencang tulung tuh. Si ngugok tabuan si makadeng jani cai dencang tulung kenang sep yo yen yo nyak juang tarik ni 5 hektar. Langsung ketemu Juang. Si Bang Jang traktor. Si Bang Jang kebo akit. Traktor, kalau sing misi mesin. Kebo akit timpal opadol. Opadol. Cuna istri. Ya, Dados kadi namet widirau na ben kuri. Sirena kan seneng dados rabi. Iyan ring purian ten kirang pangan kinum. Busana jangkep rohing sarwa mule mas intan berlian. Sinembah dening panyak sami ten becek san dados ten ngiringan. Iku iringan. Jero anak lanang. Dados malih jero nemo basa sapunika ring sikyang titin. Yen sampun sangkane kikyang demen. Tok kapan malih kikyang nunas tulung ring jerone. Saya ke kikyang dados rabi. Yen jerone kumanti ledang, pini becek padaman kikyang sampun diki jero. Sampunang kawasan kali punika Radia sapunika pengayang kita mewali jagi matur Ratu dua gede sampunang salah harse iwang penampen ares duka ring sikian titian nenten sida kocak miring na istri punika iya mungkin iyan minat piserang kayun duweni wastun dados uang liang mangda sida jangkep ring na istri punika pisan bangkian titiang langkin ratu. Ye, somong ci. Apa orang ci? pun Bangken ci langken cang. Artene ci nang tang cang. Kunang-kunang anarung sasi ci. Nyen aja ci mepetau. Nyen kaden ci cang. Dua gong gede cang. Dadi ancuk ci cang. Ci ancuk. Bal ya ane ancuk. Ci ancuk je cang. Pun Bang dia. Yen mula ci wanen dije kena ci mesiat. Dap, Tiang, ci bani mesiat. Bang Yang Ciciang, Alian iban ci tongos mesiat. Bang tukang ceret gede pahlawan no.
Lawan. Kayak masing gini. Nah. Aing genyet sih. Sekan jikal ngiluan nak lo tau. Kan? Nyen ben ngiluan. Gemo. Dah. Dah. Mati mati kini. Mati. Woi. Nah. Panas bok. Sekan ngiluan kini nak lo tau. Kan? Keket lagi. Keket lagi. Nah. 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 Panten. Baik. 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 Hei. Hijau. Panas lagi. Tinggal saja dibanding jani bok. Hei. Tinggal. Saja. Ingat nanti kayo parisudo eh. Di Senawan kayo parisudo. Apa arti tri kayo parisudo itu? Tri kayo parisudo artinya tri kayo parisudo. Cak Loren digani jangan kayo parisudo. Sakal Cak Loren cari Cak Boy ingat kan tri kayo parisudo. Ingat pesan to. Sing ngerti tri kayo parisudo cine. Cinawa tri kayo parisudo. Sing ngedong mbok kita nang orang. Nah yen Ketian apa Jero? Ketian apa? Lawan dah. Yang dulu mengau. Lawan. Oyo. Dap. Pakai banyak man. Oyo. Woi. Kopi malu. Enggak, kayu. Kita ngancam. Dap. Ijolah kocak meneh. Udah gitu. Kerasa benci. Lawan yung. Hei, dia mula bersiap sih. Nah. Nah. Sang gerak sih. Mas sekarang dia kan. Cukup turun dikali. Nilau dia. Man, keket dia. Keken jang bani cang melani nyaman jang. Lawan aja. Maro jang berak ini. Man berak keket dia. Dijot dia. Ini maro jelema cai. Man, Jamurin cai. apa? Jang maro diwi nih. Dia. Ai jang kepenyung tonen jang mati. Aduh, dedong kuat yo. Depen nyuh ajang. Nyuh mata depen apa nyuh tau? Nyung begike. Aduh. Saya Cinan Tabuan. Oyong. Nah, kami Cina. Cak tengahnya. Takut dia aja. Kowet. Apa ci bebe asal? Iyan mula ciwanin. Dijak kena cia. Ring dijo di tiangnya dia ngiring. Nah. Iyan mula ciwanin. Yuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas. Bakau. Balung cokor dewo jagi mau do, ada senam balung cokor dewo Senam ni. nih kau. Aduh, senam nih kau. Senam. Pemanasan malu. Ipon awu pedingin aku. Setonden panas sendadi. Nih. Eh, Ipo gendan kemana? Kuyong itu pedingin awal. Yul. Dia. kalau toleh kencang Yul. Inggih. Lawan. Ayo. Lawan. Ini misi tali legong. Iki jero boleh wayang wong. Wayang wong ada. Dadi cingoyong, ci sing nawang jurus.
Ulian cinya, yen nyapuleh ngiban cia. Memen cialih. Man, ya. Iraga saja awak uleng gunung. Belum. Kuala ngelah pengguna dike. Kemudian nak gernyat-gernyat jalan mula. Milu makebe. Nak budoh kat nama. Iyan cara siap sajan sekan kena mepalu. Ungka bengancak-ancak ke sisiang ragane. Alih nih cien ajak mepalu. Cuma harus sekan nak kita mesiak. Gitu. Jangan sekan kita mesiak nih. Nih coba ngeleleh anca-anca nih. Kena cikin kan? Ada wangci arti ngisi nih. Tahu wangci? Apa arti ngisi nih? Apa ini kau? Lawan. Jero, sabun api. Menawi ta jerone. Marmo jagi nulungan titiang jero. Pangtangnya titiang pas mau makso. Nunas tulung ring jerone. Titiang lungsur mau pamit. Siasa ring jerone titiang nunas tulung. Abeh paman ngisi lima. Abeh. Mari sing disiri ya. Lengah niko lengah. Yang penampian nyenguhang di tiang no pare marmo mapi tolong ning jero ne. Ada pemibar can wendan sapu niku. Sane wau. Saking ten meho di tiang kegebok ketempongan untuk nalanang niku. Nah mangken bedan jantos. Tahu cara sangat gaya. Durung padem di tiang ten mikir ngene ring. Raga cara rejuna sing kede. Sampuneng banget banger yen nggih. Angan kadi ayam bantes keles puni-puni akate. Weh, jag egar ngagah dompet ngela pengukupan. Cager san sampun kering kemenangan. Dadene cai ben wanen kan bener. Yen mulai ciwanen lang edeng keririan cie. Ngiring manggen sampun jalan mangde pasike pati urip lung pupet manggen. Nah. Iya yul. Paduan. Nasi aja prapun bener nih. Iya. Aneh yo. Iya. Bi. Gusti Ayu, sampun apian panangkal Gusti Ayu. Dia menan. Mau lalung. Bibas. Bos paman. Hati-hati ketuang lah dinake. Ngat lekan ada dia. Jero. Yang. Pengangon dia telah sanyut. Pak Tiang telah belosan pangadangon dia ganti. Tiang ide Nge. Ide. Wih. Halo dah. Melangna ih. Kaden sajan yo wanen do. Ngat Kata duduk lain jalan mecuk luar. Aduh. Nah, gitu bu. Yang terakhir nih. Nak jelek panen. Ya, jago. Radio. Yang tak kursi. Kaden sang ni berado. Iwas nanya moe. Aduh, Pas erosi. Oi Rosi. Dole nak sang kena menurut nyamuk. Jangan apa nyin. Yatno nak jero. Ada yang. Woi, ubar. Jero melah jero apeng jero jak sajan. Kasal nengok musuh di jak pantak. Apeng jero pas jak ganti meninggal. Apeng jero.
Bilangnya. Waduh ke mall gua. Aman. Wale, irago patut yakna. Nggih. Dilen-lene, Bo, nak mendaya corak. Elah bener lagu ngelempongin. Lah, itu deh paman. Jero anak lana. Titiang ngaturin suk semaning manah ring jerone. Duaning sueco sampun jerone. Mapi tulung ring sikian titiang. Yening nenten sapunika. Memehan sapun api sampun penadosan titiang jero. Suna istri, ten sanang punika banget baosan. Boyo sangkaning titiang pemekas saking paswecan Sang Hyang Mbah. Titiang boyo melaksana rikiring sekala kuanten. Nanging naler sanang yatnain doning meseh sane melegandang wau dereng janten ngemasin padem. Pecah padem. Suk semua titiang jero. Ini mangkin sampunan jerone jagi iwang penampen ring sikian titiang. Indek napi mari. Tuaning titiang sampun suwe pisan wenten niriki. Pangkan yang nyeraraman titiang. Makelo ngantosan tiang lungsur mau pamit jero. Iya, kalau desa punika urusan. Lan boleh lan. Pamit tiang jero sareng sami pamit. Iya, becek-becek yang marti. Nggih. Ya. Dados melih melipat teng napi ini saya kecak wenten. Aduh tiang tikah tiang newe anyud mesen Tikah we, anyud. tiang liu anyud. Kang ya ngampun. Aduh. Malah jebos. Sambil memancing. Nggih. Nggih ditanya dia nyarangin apa? Jero. Napi. Ri sampune manah-manahan titiang. Dados kanton ajere yuk di manah titiang. Pacang melipatan. Napi malih lantes titiang mau dewek loh sareng kalih. Doni sane merokoso tiang. Dereng mejantanipun sampun padang. Nggih. Pangkan ya malih bos. Malih kecamet ke jalan tiang itu. Orang marti. Sasar. Kini sempat nah. Ingkir. Ci giring dane mancing. Jaka ngatah nih lo. Oh gitu. Nah. Didian. Ani. Ayo. Ye. Ayo kijan ke Ayo kijan ke. Atah jero mulai. Bani di dian raga. Pani. Musuh aja lu yang rebut raga mone moyo sana. Bani merebut. Jaat lu ngerebut dal raga. Pilu sek. Ngerago mancing nih. Yang ada pun sareng nih. Jak dua ngiring kamu. Nggih. Yang Gusti ngerago mancing dumun lagi bos menen. Kira. Iya. Kali. Sarang kali sane makin. Nggih. Purun jero ning nggih. Diurunin kan. Jero. Ya. Masah punika nak sarengake. Masah punika mlaep. Sira huning malah jebos. Yen cek nempak kukul, ajak ka banyar lantas mriki nyacak jerone. Purun jerone mecaca. Nah, bani mecaca. Lu. Ngiring. inggih. Rade sapunika sampunang sumenia titiang sareng sami jagi ngiring jero ning. Yen sapunika ngiring jero. Inggih, terus. Iya. Jero. Niki. Ngedang lagu nawang kemarjana. Ampun durennya lagu ngaprak yang Bang Malu. Yang tadi pengiring durian, pengantar marah diarep. Kenane pang paling. Inggih. Paman maluan.